Najviše koristim jelenov rog. Ebanovina je drvo iz Afrike. Ovo je jedan moj nož. Ja imam nož u Bocvani u Africi, imam u Grčkoj. Meni je ovdje ova radionica moja, meni je ovdje najljepše i najdraže biti. Ja bez ove ovdje radionce 3 dana ja ne mogu da u nju ne uniđem. Nalazimo se u Kupresu, u mjestu Odžak, ovdje kod Miroslava Čička, zvanog Kokan, svim Kuprešacima dobro poznatog. Pa Miroslav, evo, bavite se jednim neobičnim zanimanjem. Vi ste nožar. Odakle seže ova ljubav? Kako da krenete sa ovim? Kako ste počeli? Počeo sam prije 15 godina ovako iz zadovoljstva praviti jedan nož, 2, 3 i onda sam od prijatelja tako da ajde napravi meni nož, napravi meni od nekih prijatelja sam dobio tako pohvale i od ovo ono i onda sam to zavolio. A zavolio sam to i prije i kod djeta, ja sam to volio tako te noževe i to sve živo, ali sad sam ozbiljno se pošao baviti tada. Aha, iz djetinjstva je znači ta ljubav sezala. Jeste, iz djetinjstva, ja. A počelo je se, vjerujem, sa turpijama, je li tako? Ja šta je s turpijama, od žaga, od svašta, to materijala je bila svakakvih hrđajući, onda ima nazad 10 godina, onda sam pošao kupovati ove bolerove materijal, čelik boleru, ovdje ima toga čelka, znači to je nehrđajući čelik, on kad se okali, on je po 60 rokvela, bude tvrdoće i nehrđajući jako kvalitetan, dobar čelik i tako to. I sad ste opremljeni, tu su, je li tako, mašine, olakšano je puno? Je, znači sada od tog čelka moduliram nož, kad uzmem svoj model, svaki ima neke svoje modele, kad moduliram nož, onda ga na ovoj mašini, ovdje na ovoj mašini ga počnem brusiti. Aha. Znači, traka mašina i on se brusi, taj se nož tude brusi. Ideš polako, skida se tude, onda ima ova druga mašina isto, onda imaju ove oštrelce za poliranje. Tako da se nož dobije ovako otprilike kad se uradi, to je druga faza, onda ide na kaljenje. Aha. Kad dođe ovdje, onda ide na kaljenje. Posle kaljenja ide na normalizaciju unutarnje naprezanje, da se znači smanji unutarnju naprezanje. Ide na normalizaciju materijala, unutarnjeg naprezanja i onda se poslije pristupa izradi ručke. To je isto jako zanimljiv proces. Ručka je znači najviše koristim jelenov rog. Jelenovi rogovi mi dolaze iz Slovenije, iz Kopačkog rita, iz Hrvatske, pošto kod nas svaki jelenova nema, od ozgor to dolazi. Onda isto pravim ručke od ebanovine. Ebanovina je drvo iz Afrike. Ja dobivam u Cirihu ovakve neke kipove i to na cekular razrežem i pravim ručku ebanovina jako kvalitetno. I to je od drveta urađeno? To je drvo, da. Ali ovo je jedna ljepotica, nju neću razrezati, ona mi je previše lijepa, tako da dobivam neke statue ili tako i od njega napravim ručku. To je izuzetno dobro drvo koje ne može ni plivat, koje je toliko tvrd godi i nema vremenski, neće popucat, neće ništa. Znači, rog mi je glavni ebanovina. Aha, zanimljivo djelo je ovo, čovjek onako kad vidi neke noževe prodanci, to je obično drvo, ali evo ovi unikatni su jako teški za napraviti, kako mogu vidjeti, to se sve treba obraditi. Ja i sada isto se ručke prave od materijala, od trule bukve, od hrasta, od ne znam ni ja sve i onda se to impregnira. To su isto, ali meni je najdraži rog. Najdraži mi je rog, materijal i on je postojan i tako je to. I sad se to, evo ovako, možete vidjeti ovako, jedan rog ručka kad se napravi nož, kako to izgleda. Evo vidiš, to je... Evo unikat sigurno. On mi je najljepši. Duplog nema nigdje na svijetu. On mi je najljepši, nema duplog što kažeš, on je onaj... To ga čini. I tu je moj logo, tu ide moj logo, to je bronza. To je isto štitnik to ti je, znači kupim bronze. Bronza znači šipka bronze i od nje se pravi štitnik.
To je jako dobro. Ili može i od inoksa, ne mora od toga, ali u biti ovo je jedan manji nožić, ovo je jedan moj nož, to je Big Bovi veliki. Aha. To je nož s kojim ja kad idem u prirodu i sa njim najviše volim i najsigurniji sam od bilo čega. Aha. A moraš sa njim, to je radni nož, a nada sve oštar. Ma ja, čast je ima to, drugčije i osjećaj sve. Da. A tu su i futrole, znači, i to je završetak procesa. Futrola sad, nažalost, nemamo ovdje nekih modela futrola. Ja sam futrole puno pravio i onda sam gledao mane tih futrola i pa sam došao do jednoga modela. Došao sam do jednog modela koji mi je jako kvalitetan i dobar, tu jednu šnalu pravim, ovdje je vojničko dugme, ovdje je za provlačenje, to uzimam da se ne kožu. pocijepa, znači. Ma ja, one su, sad kupim kožu u visokom, to od ovog pravim futrole. To je znači koža iz visokog 4 mm debljine, jako dobra, jako kvalitetna za izradu i super je. A gledate prije svega da je kvalitetan nož i nepoderiv, što kažu. Tako je, kad nekome prodaješ nož, uvijek kažem to su noži sa posvetom i to kojega čovjek kupuje faktički za svog života i mora ići s koljena na koljena. Ja ne vidim šta njemu se može desiti. On je toliko tvrd, dobar materijal, njemu ne znam šta mu se može desiti i u ovoj koži i to. Imao sam na popravci jako stariji noževa i to ovi su materijali kud kamo i bolji, šta ja znam, a rog je svugdje uvijek dobar, ali materijal je A koliko vremenski treba za jedan nož? A vremenski mi treba 6-7 dana, ali to nikad ne gledam nekako. Trebam biti jako skoncentriran, praviti ovo, da nekad radim 2-3 sata, nekad 5, nekada radim cijeli dan. U biti ne gledam. Bitno je da on izađe iz mojih ruku kako ja želim. Znači da on bude perfekt. Sad ovaj nož mora biti perfekt, jer ga ja radio 5 dana ili 7 dana je nebitno. Bitno je da sam ja zadovoljan, on mora biti perfekt. Znači nema to nešto da je na količinu, da je samo napraviti. To se mora napraviti. Znači da je perfekt. I kad ljudi zovu, naručuju to, jel tako, nije samo za vitrine, to koriste? Ja to isto govorim, moj nož, nemojte moj nož kupiti pa staviti ga u vitrinu. Kad kupiš moj nož, idi na lovište, idi, koristi ga i u ekstremnim uvjetima i radi sa njim šta god hoćeš, on mora izdržati sve to. On je znači lovački radni, višenamjenski radni nož za bilo šta, za deranje divljači, za sjeć drvo, za bilo šta. Znači, to je radni nož. On nije napravljen da je za gledanje. On je napravljen, znači, za svoju svrhu. Jako kvalitetan čelik, ručka i on za sve vremenske uslove, on mora izdržati sve. Ne hrđa, znači, ništa. Jok, ne mere. On je 17 i nešto posto kroma u sebi i on ne može da se hrđa. I koliko dugo već godina se ovim bavite? A eto, kažem, prije 15 godina ozbiljno sam se pošao baviti i tako. A je li cijenjeno koliko je truda uloženo, treba tu? A to ti je koji sve, iz početka je bilo, šta ja znam, ljudi, puno skupovali te kineske noževe, puno. Onda kad nekome rekneš koliko je nož, pa bolje će kupiti dole neki jeftiniji nož, pa izvoli pa kupi. I to kad jedan period prođe, onda te ljudi počinju cijeniti taj nož. Jer on zna da je to, jer kad ode nož na lovište, pa ode, ne znam, među neke lovce, onda oni vide da je to u stvari unikat koji je jako kvalitetan. I onda ali to vremenski dolazi da dođe sve na svoje. Ma ja, posvetite se svakom tom nožu, što kažete, kao da je za vas i onda... Je, meni je ga jako žao, ima noževa koji se ne mogu se rastati sa njim, evo ne mogu se rastati, pa poljubim ga. Ovaj Raptor, na primjer, on je moj najbolji nož Raptor, sa šteta, pa ga nemam ovdje, imam i dosta ima napravljen. naslikama ovdje.
Ima na slikama tu. Da vidim ove, imaju ovdje neki primjer, ovo je sve što ste radili? Ima, evo, ovdje je Raptor, pa to su neki. Tu je Raptor, tu je isto ovdje je Black Hawk, ovako noževi. Ovo su mi stari noževi, sam davno pravio. Te sam noževe davno, ovdje sam jedan nož od Damasta pravio. To je za Njemačku gore, ovako ovi noževi, to je taj od Damasta, ovaj ovdje nož. I tako, to sve noževi, ovaj nož gore u Vukovaru, jednom sam ga gore dao za rogove. A ovaj je od toga drveta što ne može potoniti? To je od ebanovine, da. To je od ebanovine, to stvarno je ručka perfekt. Ovo je ovdje škorpion. Njemu sam ovdje, on ti je kao vrh od škorpiona i ovdje ima onu ubodnu iglu, isto od ebanovine, taj model škorpion. Onda ovdje ima jedan, pa sam isto jedan od medvjeđe vilce, je ručka od medvjeđe vilce. Svidio i to bude. Znaš, to je tako. Onda imaš ovako futrole sa municijom i to je jako puno. Nemam ovdje sada da vam pokažem Black Hawk, to su jako puno traženi, baš ti noževi, samo... A koks ovo po nadimku, jel? Tako je, ja sam kokan, onda je koks, to sam sebi, a i u koksu kalim noževe na koksu. Znaš, a to mi je i nadimak, tako, ovo sam logo davno, ovaj logo napravio, davno, ima preko 12 godina, 13, taj logo. Evo ovdje možemo vidjeti broj, pa ko evo odluči slobodno može se javiti za narudžbe ili za nešto. I znači, noževi ovi, gdje sve putuju, vjerujem da to nije samo u okvirima Bosne i Hercegovine. Ja imam nož u Bocvani u Africi, imam u Grčkoj, imamo dozvol sve u Srbiji, gore Švicarska, Austrija najviše, jer gore sam i najviše, gore i Njemačka. Onda ima dosta naših ljudi koji gore žive, pa je se to vidjelo, pa su gore naručivali noževe. Sad ima u Makedoniji, sad trenutno radim za Cazin, gore njija ima jedno dobro gore momaka, dobri dečki koji stvarno naručuju ove noževe. Sad sam za njija gore radim i tako, stvarno svugdje ima, eto, ne znam, u Hrvatskoj nema di nema noževe, ljudi vole dobar nož imati i drago mi je tako. I vole ovakav stil, ima svaki neki svoj stil, rustikalni stil, znači jelenov rug, a on mora nada sve oštar biti, on mora koji britva biti, fino urađen, perfekti, ljudi stvarno to vole. A teško se tupi, jel čelik? Pa je, on je 60 rokvela, on se teško tupi, on nije, znači, i nije ga lako ni naoštriti. Znači, moraš da bi njega naoštrio i moraš imati dobro kvalitetan maset ili ne znam, nija neki, već čim se oštri, na kamen i to. Ja uvijek govorim, kad god nož prodam, kad god dođeš, ja ću ga uvijek naoštriti, to je dio mene i to dok sam ja živ, ja ću to oštriti bilo kome da prodam nož, to je od mene. Fino. I šta kažu kad naručuju kakav ću nož, ima primjere im ili pokažete kako? Obično kad kupuju nož, koks, vidim praviš dobre noževe, može li jedan nož? Može. Onda kad mi veli ja bi ovako onako, to mi se malo ne sviđa, a kad mi kaže ja hoću tvoj nož, onda mi je to najdraže. Samo čovjek veli nemoj malen ili nemoj velik, ovisi kako ko, to možeš manji već, ali nek je on moj stil. I kad neko de mi ovako, de mi korice ovo, onda mu ja objašnjavam, jer sam ja puno tih korica napravio, vidio sam mane neki. Onda sam došao do jednog modela koji je najbolji. Ja to nekom objašnjavam, onda on veli, ajdem, dobro, ok, napravi mi te korice i to. I onda kad napravim, kad ljudi to vide, onda, svaka čast. Znaš, svaka čast na koricama. Moraš savjeti, ljudi to ne gledaju, ne prate, pa nisu. Ja to normalno pratim i znam da gledate da je najbolje, najkvalitetnije za kupca. Da se ispoštuje, nije eto tek tako samo da se proda. A zanimljivo mi je i mašine ove su na neki način kad se to brusi i radi, je li bilo povreda neki? Nije to nije, ne bude povreda, normalno da se čuvaš. Ovdje su mašine, na primjer, ova mašina normalno da se mora čuvati sa njom, šta ja znam.
Ova ovdje za poliranje i šta ja znam, ovaj kaiš za poliranje, ovo se sve mijenja, druga. Ja. Šta ja znam, ova ovdje mašina i to. Svega se trebaš čuvat, normalno tu je i fleksa i šta ja znam, brusilice koje kakve i stolna brusilica i to je sve za poliranje. Ove kaiše, ovo iz Banja Luke mi dolazi, to isto tude brusni kaiši, oni su jako bitni za evo vidiš jebanovine i ovdje, ovo će ti otići u ručku, ovo će u ručku u nož otići. Evo, to ti iz Afrike znači, to su ti sve neki kipovi sa manom, sa nekom štetom. Ma ja što... Evo ovo je moj logo original, znači to je koks, to sam davno napravio, jelenski rogov, to je original moj logo. Ovo od medviđa lobanja, njoj sam pravio donje čeljusti, nož. Sve iskoristi. Sve, a to mi je jako drago napraviti od toga nož. Ja. Pa ovo možemo reći da se mora imati za ovo neki talenat ili... Može li se usavršiti ovo? Evo, i to kako. Sad ne znam taj talenat, ne znam koliko je to sad. Ja mislim da tude talenat je možda najmanji tude faktor. Preciznost, jel da igra veliku ulogu? Najveći je tu faktor ljubav. Aha. I to da praviš iz duše, zato ti kaže, nije mi je bitno koliko ja taj nož pravim. Mene to, ja se ne opterećivam sa tim. Znači, ljubav je najveći faktor. I onda ti je sve učenje. Ja kad pogledam nož, sad svoj nož i nož sam pravio prije 10-15 godina, to je enormna razlika. Jer znači, preciznije dosta bolje si i bolje radiš, bolje okališ, bolje napraviš, preciznije napraviš i to. I onda neki model ili nešto. Znači, to je glavna ljubav, druga je stvar, znači samo učiti. O materijalima, o sastavu materijala, ja sam čitao knjigu Bojana Krauta, neke stvari sam pročitao 5 puta pa nisam skužio o čem se radi. Pa onda ideš na kaljenje, ideš tamo vamo, onda tek skužiš u praksi o čem se tu radi. O gornjoj, donjoj, mertezitnoj točci ili šta ja znam, dokle se... Znači, ljubav je opet tu glavna. Pa jeste li je zanat, da kažem tako, nije nimalo lagan, jer evo vezali ste se materijala, faktički peče iz gradova ili država dobijate, da se dobije jedan nož. To je da bude što kvalitetniji. Znaš šta, evo sad ću vam na primjer reći. Ovdje imaš zubarske opreme. To su ti, znači, svrdla za bušit zube s kojim moraš, na primjer, nešto nacrtati ili šta ja znam. Ovdje kaiše iz Banja Luke, ovi su iz Tuzle, rogovi iz Slovenije, koža iz Visokog, sad ću dobiti kožu iz Italije jednu od jednoga, čelik iz Austrije, mašina ova iz Kutine, znaš šta, onda imaš, na primjer, konac, to je, sad ne znam je li mi ovdje ili je gore u kući, jedan konac, to je uvošteni konac od 1,5 mm, to je za šivanje korica. To je jako tvrd, debel konac s kojim se šije. Onda logo svoj. Sad taj logo, to je termotisak. Taj logo se usije se i onda se žigusuje koža i šta ja. Ako nisi uzeo dobru kožu ovako, baš šta, ne mereš ti sad nekom prodat, reći evo ima dobar nož sa skajem ili šta. To mora imati sve svoje. Ma to je to jednostavno unikati. Puno stvari treba da se napravi nož. Od iglice do lokomotive, što kažu. Moraš imati najbolji čelik, moraš imati ljepila najbolja, moraš imati rogove najbolji. Sad, na primjer, uzmete ovaj rog. Evo. Sad vidiš kako izgleda lijepo, ali ovdje su samo, ovo je krasna ručka i ovdje će se izvaditi. Znači, ovdje su 3 dobre ručke. Znači, ovdje ima rogova, ali nema tu baš neki puno ručaka. Moraš izvaditi najbolje dijelove. Znaš, vidiš sad ovaj veliki rog. Evo, osjekao sam ovdje jednu ručku, sad je ovdje sljedeća. Moraš ovdje osjeći
ručku, znači ako je veći nož, ona će ići ovamo. Ako je manji nož, iće ovdje gore ili će ovaj parožak ići. Aha. Moraš dobro ocijeniti koji ćeš dio uzeti. Ako ćeš ići u drugu ručku na drugi fazon, onda će ovaj ovdje dio otići. Šta ja znam? Sve ima svoje. Sve ima svoje. Moraš tude dobro gledati šta ćeš, koji ćeš komad osjeći. Koji komad osjeći da bude perfekt. Ta ručka mora biti perfekt. Jest. A moramo evo spomenuti da vi na ovaj način i kupres promovišete. Evo nožev su očili diljem svijeta i zna se sa kupresa dolaze i na taj način i ovo stavljate u neku baštinu kupresa. Pa normalno da je, ima svako. Iako je malo, čuje se za njega jako daleko, evo na ovaj način, treba reći i to. Je, kako drugi ljudi u drugim gradovima, ili kad gledaš neki, ne znam, nija, kad neko nešto proizvodi, staklo, boce ukrasne, čaše ukrasne, prazvi od drveta, ne znam, nija sva, pa iz te države, pa iz ove države, sve to imaš neku svoju neku i ovu regionalnu ili ne znam nija veću dimenziju da ljudi iz tih krajeva nešto prave. Znači, to je normalno da je. Sve to ima promidžbu i za sve, mislim. Meni je jako drago što se bavim ovdje s ovim. Meni je to kao broj jedan ljubav. Pravo da vam kažem, to je meni broj jedan ljubav. I onda normalno ovdje sve imaš. Ljudi ti dolaze poznanstvo. Evo, ne bi ni vas znao da se ne bavim ovakvim stvarima. Jest. Širi se poznanstva. Na kraju krajeva ono što se voli i što radiš, tu i nema nekog velikog umora. Što kažete, bitno je da je iz ljubavi to prvenstvo na plodovi onda dođu na kraju. Evo, na kraju krajeva ovo će biti jedan promotivni video i neka će, iako vam ne treba promocija, to ste i rekli, ali evo neka se vidi i čuje da radite evo i ove stvari. Da evo je jako i težak posao, da se malo istog ugla vidi. Kad kažete za umor, na primjer ovaj umor, kako bi vam ja to rekao, to je onaj pozitivni umor. Nije to umor sada, umorio sam se da se negdje bio u tvornici pa na nekoj liniji bio ili umorio se, gdje si isto moraš biti skoncentriran. Ovdje jako moraš biti skoncentriran i ovo je umor iz ljubavi, možemo tako. Umor iz ljubavi, baš to. Možemo tako reći. Baš tako, da. I drugčije jest od onoga na kojeg su svi navikli, eto, ono od 8 do 4. Je. Jest. To je. Evo, ne znam, Miroslav, jesmo sve rekli. Ma eto, to je to. Meni je ovdje ova radionica moja, meni je ovdje najljepše i najdraže biti. Ja bez ove ovdje radionce 3 dana ja ne mogu da u nju ne uniđem. I da ja ne počnem. I najdraže mi je kad imam nešto novo, kad zamislim nešto novo. Aha. I kad onda počnem ostvarivati to. Neki novi model, neki novi fazon. Jedva čekam da to izađe iz mojih ruku, da se taj nož napravi i šta ja. Ma prenesete ideje na nož. To je to. Hvala puno i vidimo se drugom prilikom. Svako dobro. Hvala.